So, hello guys, ngai ku belai api barok iba pet ya kini ke video. Teperlo ka kini ke video ke babentangan penisa jipi kumnu penyo ya uta ukini mastar baklam don ke watermark. Ngai barok pia isi ya uta ukini mastar badon ya ke watermark. Tepet ya kini ke video do bakut wanom skip kena ba penyo ya uta ukini mastar baklam don ke watermark. Pet perlok bonsin ngi PP set sang ne apok browser ya ukuni mastar baklam watermark. Bonsen bitok ne kini mistar without watermark. Kini mistar without watermark into hang ne bonsen bahaya kini kenten handrai ngim syam ya uta kini mistar ubaklam don ya ka watermark. Sepet ya kini ke video de bakut kena pin su thu mo. Ba pin yo ya kini mistar baklam watermark palor ka kalong ka bae sisa. Ngaru ngasu thu ya ta namar ngaru bonsen ngawat ya uta kini mistar baklam watermark. Ngaklam yo handrai sa supaya comment section jong ni ke video kan bu ya kaling jong tau up ubah klam don ke watermark kenang bapila ban install ya tau up bat bapila ru ban edit ya ke video jong pi na une u up ubah klam don ke watermark pet une u up perlok ubah nga edit video ubah klam don ke watermark dai une u up pila itu hi perlok une u up ubah klam don ke watermark bapin edit ya ke nu ke video jong pi une u up lada pick up nyo ya bakum une u up pila ban pet ya kaling jong une u up kan bu apa comment box ani apa description jong kan ke video kenang ma pinya install ya une u up kenang ba pinyo ya une u up ba klam dor watermark pet hang ne PUE no klam don kata ka san ani kata ka symbol jong watermark hang ne tangum ta khublai sibun saya pet ya kaling jong ni apa comment box ni po description jong ni ke video kena pinyo ya uta wah ukini mistar ubah klam don ya watermark tangkum ta kulai sibon ni pi baro